wangibuza ukuthi sicelo ungishada nini ngathi angisena mali. Hayi, yes. Wathi awu sicelo uyasebenza uhamba ushiya inkondlo kanti le mali uyenzani ngathi wo awumukuphapha ake sibale. All right. Eyokucela ile bengihlale ngiyisebenzisa uma ungicela ukuthi ngithenge ifoni newive bizayo qede yaphela. Ezibizo ile bengihlale ngiyisebenzisa uma ngibiza ezidawuni zokucima ukoma bese ubiza amabhodlela abiza ubize nabangani bakho ngemali yami nizozibiza ithi ngixoxela imfihlo la minywa abangani bakho ikesi nebhodlela lezi bizo zikayihlo usungifuna izigubo zongivesa zolokade ungifune sokuqoqa usufuna ngizokulobola zolokade ungiqola lalela ke sisi umuntu ushada nomuntu abambisene naye wena uthando luyakusinda ubambisene nathi sibaningi kulungileke awutshele nabanye bangihlanganisisa sivene sikulobole kubikanye ngoba vele uthana nathi sonke kanye yazi ngaphelela zibe yishumi inkomo zelobolo unakhipha inkomo umuntu emunye vele kamakho iyafohle esibayeni ngazama ukuyijaha nama ngiyificanga so umbuzo othi ngikushada nini impendulo ilula ithi angisene mali umbuzo othi ngayishona saphi impendulo ithi yaphuma kimi ekhukhwini yangena kwenisa umakhala ekhukhwini enye yasala esportini enye isezipheni imali yami kuwe injengamandla kaSamson sezinweleni so umbuzo othi ngikushada nini impendulo ilula ithi angisena mali kodwa akusayona kuphela imali engasenayo kanjalo ke nothando lwakho ngoba ukuthana nawe kubiza ukuthi kumele ngihlukane nemali ngiyaxolisa ngisacela ukuhlukana nawe bese ngithalana nemali ongenani ngoba ngizamile ngihlulekile nawe ubonile ithambo lami leKentucky ngiyaxolisa so athi sicelo indaba ungibize ngethambo lakho leKentucky mangiteketisa ngathi ngikubiza ngethambo leKentucky ngoba okoqala uthana nabantu abadala so ngicathi niteketisana kanjalo mandlalisana okwesibili ngikubiza ngethambo lami leKentucky ngoba kumina wafika usuyithambo iKentucky akuyazi yayisithi Bafo